Niacinamid. Niacinamid pomaže u produkciji keratina, tipa proteina koji kožu održava čvrstom, zdravom, čineći je otpornijom na spoljni stres. U nižim koncentracijama 1 do 2% povećava hidrataciju, a pri koncentraciji od 5% pomažu izbiljivanju fleka i redukciji finih linija i bora. Niacinamid smanjuje hiperprodukciju sebuma iz donjih žlezda, smanjuje veličinu pora i zato se koristi u tretmanu akne. Može se reći da je odličan sastojak za negu svih tipova kože, za masnu kožu jer smanjuje lučenje sebuma, za osetljivu jer smanjuje upalu i crvenilo, a za dehidriranu kožu jer utiče na stvaranje ceramida što održava kožu vlažnom. Ne kombinovati niacinamid sa alfa-hidroksi kiselinama jer se povećava kiselost i moguće iritacije. Kombinovati ga sa hiluronskom kiselinom jer se povećava apsorpcija niacinamida, a na taj način i njegova efikasnost. Niacinamid se uklapa u svaku rutinu nege u vidu seruma uveče ili kreme sa zaštitnim faktorom koja ga sadrži u toku dana.